Rais William Ruto mondine kirite kirore budget ya mbongeri ni kenda kuguna rwangi rwa kithomo ugima na urimi. Akiaria Ruto augite mbesha inu igatethereria nkinya kiri bwandiki bwa arimo ma JSS ni kenda kithomo kithina mbere ta withire Anthony Kathinya atubesio asset. Nyume ya bunge nene gwitukia muswada wo gaibwa kigina kia thirikari wa supplementary appropriation bill kime kithiru Rais William Ruto mdine kilite saini muswada ojo na gutwikia watho. To present to you, Your Excellency, the supplementary appropriation bill 2024. Muswada ojo kijaga nyume ya gutejanwa kwa muswada wa kigina untu bula butigite mbesa inyitu kirindo ang'inkurani jia thirikari amwe nogu muswada ojo wa supplementary appropriation bill no tigite ndwangire jina bata kiri thirikari ya Kenya Kwanza ikinenkagirwa kigina kiri muswada ojo bilioni 20 ni nenkereto kiri gukiria urimi bilioni 127 ikithijaga kiri gukiria kithomo ili wandikani bwa arimu ba junior secondary schools bilioni 31 kithijaga kiri mubango wonenkaniri bwa mbesa kiri mathomo ma iguru mubango wa ELB bilioni 16 ikithijaga kiri utungata bogima bwa mwili ili universal health care UHC bilioni 3.5 najo kithijaga kiri mpongeri ya misara ya polisi. Mpaka thaino na kulingana muswada ojo twikite watho kigina kile kinyitu kirindo angije thirikari ni bilioni 145 bilioni 139 ikinyiwa kirondo angije thirikari nene bilioni 3.7 ikinyiwa kiri bunge na bilioni 2.1 ikinyagwa kiri gitengo gya koti kigina kia garo ya rais na munini wae gikinyagwa na bilioni 6 obesi ya kigina kinene kia thirikari ilo treasury na ikinyagwa na bilioni 7 kigina kia rwangi rotungata bogima bwa mwili na kyo ikinyagwa na bilioni 6.9 kigina kyo thondeki bwa barabara na kyo ikinyagwa na bilioni 17.3 kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathinya.